Hambileswi patu leri yaka eka doroba ritsongo ra eLimpopo ri tlhela ri tirhisiwa ku ya etindzhawini ta Thohoyandou, Giyani na Malamulele, kambe patu leri ku va magoji. Patu ra D4 ri endliwe hi 2007 ri suka eMayila ku fika eka Malamulele. Xiphemu xin'wana xa 100 wa tikilomitara xi lunghisiwe hi 2017, kambe kusuka eMayila ku fika eLimpopo ri taleriwe hi magoji. Badai noni kwa ribesa ngamanda badai noni. Kwa ribesa na zigurui, mataira, zibamba sifizi hapa noni. Hariko no shuma. Tubanga dubara da roneta. No chaisa na ringa chaisa na ngamadindi ya noni. Aba umbule na zipatient zivakwa eLimpopo ziko iswa sibadala cha pulukwane yange. Vakotambula vana va zipatient zapha fhethu ari ndo berumbule nga zwezwo futhi. Last hapa ambulance yestaka ina mulwadze nga ngomu zwo to dalesa lune sala uchinga au chona chikontiri goloi zwa dzi tshiko basa la France special mostly karne vana ra dzi thekisi au chimbile na ruthi and khona zedzo ri goloi dzi chaisana ndinjisa. Xiyenge xa magondzo eLimpopo Bernard Manyathela uri va xi tiva xiphiqo lexi. Uri n'wakontraka u sungurile ku tirha xiphemu xa patu ro suka eka Malamulele ku ya eVuwani. Un'wana n'wakontraka u thoriwe ku lunghisa mpfhuka wa 13 wa tikilomitara ta patu.